селу ярч чорво ва мошинҳои чандин нафарро бурд. Роҳ, хона ва киштзори сокинони чанд минтақаи Тоҷикистонро вайрон кард. То ин лаҳза хушбахтона аз талафоти одамон хабаре нарасидааст. ҳаҷми зарар ҳанӯз муайян карда нашудааст. Ин дар ҳолест ки Кумитаи ҳолатҳои фавқулода пешакӣ мардумро аз эҳтимоли ин офатҳо ҳушдор дода буд. масъулони ин кумита мегӯянд боронҳои давомдор ва шабонарӯзӣ сабаби сел шуданд. متاسفانه باید قید نمود که شبانه روزی گذشته در حدود مملکت ما از جمله در حدود ناحیه یوون، در حدود ناحیه رشت، فیض‌آباد رخ دادن حادثه‌های طبیعی از قبیل آمدن سیل و فرآمدن یخ به قید گرفته شد. در نتیجه آمدن سیل زمین‌های نزد حولگی و از جمله زمین‌های پولیزی و زمین‌های کشاورزی که در حدود چند دهات این ناحیه‌ها بودند آنها خسارات دیدند. 5 манзил дар ҷамоати ромити шаҳри ваҳдат зери лой монда бо фаромадани ярч дар ноҳияи файзобод беш аз 30 сарчорвои мардум талаф ёфтанд. корбарони радиои озодӣ ҳам бо ирсоли наворҳои зиёд аз минтақаҳо аз харобкории борону жолаи пуршиддат хабар доданд. дар яке аз ин наворҳо дида мешавад ки сел мошинеро мебарад. шахсе дар навор мегуфт ки Сайфулло ва чанд нафари дигар даруни мошин буданд. мақомот ин маълумотро рад карданд. اون نواری که در صحیفه های اجتماعی ما مشاهده کردیم اون تصدیق خود را نیافت، یعنی در داخل این автомашина کسی نبود و تا همین لحظه در با کمیته حالات فوق‌العاده یگان معلومات اوید به هلاکت شهروندان هنگام آمدن سیل در 2 روز آخر وارد نگشته است. воқеа рӯзи 24 май дар ноҳияи ёвон рух додааст. кумита хабар медиҳад ки ба пешбинии мутахассисон боронҳои шадид то охири моҳи май давом мекунад. масъулон мегӯянд сокинон на ҳамеша ба ҳушдор ва машваратҳои онҳо гӯш медиҳанд. تأکید می‌نماییم که از راه‌اندازی کارهای صحرایی، برآمدن به شکار، ماهیداری یا اینکه چروچرانی در چراگاه‌های کوهی باید دست کشید. لیکن باز تکرار می‌کنم نه همه به این گوش می‌دهند. متأسفانه شبانه روز گذشته در نتیجه چراندن چروای خود در یکی از چراگاه‌های کوهی در حدود ناحیه خوالینگ استقامت کننده 17 ساله این ناحیه از ضربه رعد و برق به هلاکت می‌رسد. ҳама сола дар айёми баҳор Тоҷикистон шоҳиди селои ярчу жола мешавад. ҳар дафъа хонаву роҳу киштзорон зарар мебинанд ва чандин нафар ҷон медиҳанд. мардум ҳамвора мақомотро барои омода набудан ба пешгирӣ аз осебҳои бузург ва ҳам рафъи паёмадҳои он танқид мекунанд. Сарвинузи Рӯҳулло, Амири Исоев, Озодӣ, Душанбе.